سلام سلام ملا عالم متركبو كبرات بتسب كميت هونو يردانوسي كاب تيانجي تشاينا بزي حج ساعات مالتيو ناي اندسترنا كامباني بزي اقاطامي نخلاتكم عبزالكمو سلام طاري داستا بلتقنا يمنيلكم مالتيو بزي ساعات عبيز خونا سلطانا ناي لوزي كابزلنا يو بطعمي اب عبيتي ستيجات اب عبيتي درجاتات كبتنا زخلو عبيتي سلطانات بكباريانات يوت سريعو ويم تمديبو نوسدالنا سلازي ابز اتريوم زلهم كملا هاجر كملا عالم زمتو بزي بيزنس عبيتي درجاتات زمتو بزح عاوتات زراعي اندم جمارو كله بحاده بفقري بداستا بحونت سلطانا يوسدالو معناتي حالفة عبيتي ويكالو كاتب حالو ليدرات كتزاربولكم ويكاخ نغركم سلام تيري سلام نو እንዴት ነህ ስልጠናው እንዴት ነው ምን ያረጋችሁ ነው ትላንትና የሚገርም ነው ወለናል እንግዲህ ቲያንስ መጣችሁ ስታዩትና እዛማችሁ ሲወራላችሁ ስትሰማው እምነት አልነበረም ሳይሆን በጣም የሚገርሙ ማረጋገጫዎች ቲያንስ ገፍሌ እንዳለ አይተናል ዛሬ እንግዲህ እንደምታውቁት ከአፍሪካ ልጆች ገና ስልጠና ሳንወስድ የሚገርሙ ልምዶችን እያገኘን እንገኛለን ቲያንስ የሚገራርም ተአምሮችን ያሰራል በጣም እናመሰግናለን ስለዚህ ከምትሪው ሁሉ በፈሪ በደስታ ካብ ዝተፈላላየ ሀገራት ፕሮፌሽናል ቢዝነስም ሰርሑ ዘለው ዓበይቲ ዝኾኑ በዚ ቢዝነስ ዋጋ ዝከፈሉ ሕጂውን ዝከፍሉ ዘለው በዚውን አባይ ሊደር በዚ ቢዝነስ አብዝላዓሉ ደረጃ ካብ ዝበፅሑ hello mama Joyce can you say something for our people እንደነው ስራ ቆንጆ በጣም ያምራል በጣም ይሻላል welcome where you from Kenya mama Joyce በጣም Mama Mary, say something to our family. Oh, it's amazing. The training in this place, there's no other. Chance is going, one body, multiple wings. We are going to make money from many sources of different ideas in the business. So, welcome Africa, let's do it. Thank you, Mom. Thank you. በዚህ ቢዝነስ አቤት ደረጃታ ዘለው ዋጋ በመፋል ግንባር ቀደም በመሆን መንገድ እናመርና ከብዘሉ አቤት ሊደራቴ ማለት ስለዚህ ማንኛውም ሰው ዳብቲያንስ ከመፀን ከሎ ብዙህ ነገር ክረክብን ከዓብን ከምዝኸል በዛ አጋጣሚ ኩሉ ሰብ በደገክ ዝረብን ከሎን መጪና ክንሪዮም ከለና ተፈላለየ ዜና ወይ ከተፈላለየ ባህሪ ይዘሎሙ ኩልካትኩም መጽህ ማባል ናይዚ ቤተሰብ ክትኮን በዛ አጋጣሚ ከጋብዘኩም ይፈዱ ማለት ነው sorry can you something say to our family to which country Sudan all over the world you are welcome good morning yes good morning Africa good morning great leaders good morning you who don't know yes who don't yes today is a great day today is a new day new life you can improve your life you can change something it's the time it's your right time it's our time let's wake up let us shine together thank you so much sir በጣም ፕሮፌሽናሊ አሜዚንግ የሆነ ቢዝነስ ከምትሪውም አብስተፈላሊ ሀገራት ፕሮፌሽናሊ ቢዘደነ መልኩ ይስራሐሉ ማለት ነው اهلا وسهلا كيف تمام ممكن تقولي حاجه سياسي مليونير ليدرات في افريقيا وفي اسيا مرحبين الليله في اول تدريب زي ما شايفين جسد واحد اجنحه متعدده كلنا مع بعض فايت بوشي شكرا በሀገራቱም ሰፈላሌ ናይ ሀገሮም ባህልን ዓለም እንዳፋለጡ እንዳ አራዩ ይርከቡ ማለት እዩ
What do you think of